Mentah kajan mir ladan ka jingbthei silinder gas hala chumia hayeng badi trai de kong je shabang. Habayo banyak kran berurang ba snong kala chumia dikte kongman ulaya thu ba ka daw ka jingplu kalong na ka jingbthei silinder gas henrei klem don kanu ka jingja bas ngusi bandu ekimen simbreu na marlak loy ban mi no sabat. Watla ka eki kali penip ding ban poi shadu ka jaka ba ing henrei lala ban teme ka ding hakapor ba biang. Iyo mentan kalong ba kani kadi kayi musik ba bun kenrat ba songwai ki brio kani kadi ka area ba kani kadi ba chong ba de basa ni brio ne ki notice ba cylinder ka leak ka anda kala leak ka cylinder they tried to remove it and it caught fire mo the leak it caught fire the curtains got fire and everything so they ran and they left the thing behind. So we, as soon as we came to learn to know about all this, we let know we evacuate your broket di no sungwai. Broket lami yung kiru banira lagi jong cylinder. Ikila yo banra penting tang batang betul buat kebaing kita kebaik kamera. Nang tu kimyo aban remove the cylinder. Dan tinggal ikut fabriket kita ni kayi yang kalau harta korkom baka surok kejengai bantu yang ni hayi kiki fabriket dengan ru kam jinjar ni anyway kila poi fabriket kama kaban poi kat man sedang kapathai no hamar basdang ban berat tu ketika bathai no tu cylinder ketika tunum kemui fi kala bathai pum masih sini dan bamsa kemudian meleleh. Kan kita lanjut dan berusaha. Ini di jung kong judat si sabong. 1, 2, angat rai. Ndri kunra.